biblioteka Čitalića, Marko Kraljević i Beg Kostadin. Narodna pesma. Konje jašu do dva pobratima, Beg Kostadin i Kraljević Marko. Beg Kostadin besedio Marku, pobratime Kraljeviću Marko, da ti meni o jeseni dođeš, o jeseni od Mitrovu danku, a o mome krsnome imenu, pa da vidiš časti i poštenja. A i lepa, brate, dočekanja i gospodske đakonije redom. Al besedi Kraljeviću Marko, ne hvali se beže dočekanjem, kad ja tražih brata Andrijaša, ja se desih u dvoru tvojemu o jeseni od Mitrovu danku. A o tvome krsnome imenu video sam tvoje dočekanje i videh ti do 3 nečoveštva. Al besedi beže Kostadine, pobratime Kraljeviću Marko, ta kakva mi nečoveštva kažeš, veli njemu Kraljeviću Marko. Prvo ti je, brate, nečoveštvo, dođoše ti do 2 sirotice, da ih nahraniš hleba bijeloga i napojiš vina crvenoga. Al ti veliš 2 sirotama, id odatle, jedan ljudski gade, ne gadte mi pred gospodom vina. A meni je žao beže bilo, žao bilo 2 sirotica, pa ja uzeh do 2 sirotice, odvedoh ih dole u čaršiju, nahranih ih hleba bijeloga i napojih vina crvenoga. Pa pokrojih na njih čisti skerlet i zelenu svilu. Pa ih onda poslah dvoru tvome, a ja beže gledam iz prikrajka kako ćeš ih onda dočekati, a ti uze jedno siročadi, uze njega za lijevu ruku, drugo uze za desnicu ruku, odnese ih u dvore za stole, jedte, pijte, gospodski sinovi, drugo ti je beže nečoveštvo, što su bili stari gospodari, pa su svoju kaznu izgubili. I na njima stari skerlet beše, one mećeš u donju trpezu, a koji su novi gospodari i od skora kaznu zametnuli, i na njima novi skerlet beše, one međeš u gornju trpezu, pred njih noziš vino i rakiju i gospodsku đakoniju redom. Treće ti je beže nečoveštvo, ti imadeš i oca i majku, nijednoga u astalu nema, da ti piju prvu čašu vina. Tekst čitao Pavle Jeremić, razred 1-2, Osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplan Knjaževac, učiteljica Gordana Janevska.